Bu ya kastamapı bu jönler biheqe taqsanlar kösüyük bütün bağıralık diyetleri harazı höbelespit. Onu diginen 5'deki hib olun, 3'deki hib olun, bir batça kalem baran kepseten ahıqı bolladı. Örde bolbata. Bu komullar bullaqında kelimine. Ну, bu bir гражданская платформа diyen partiyani tan turuna bu Anatoliy Andreevich Kırjagасов bilergit bulu kini behese hayın munyustanmat tuq diyebipit. Tı xahasvatan hokunular beyebit ideyalar bütün killer әрігіміпіт. Ол хағана Минсельхоз 2 проегін иддяхет дебіта. Сайттарыгар ені янан турбута. Онны бихе әтилері білімне әбіппет. Онтон хоконларын оларытанлар bu Борисов Егор Афанасьевич бейтин проегін киллер бітін ағын барамыт. Bu бихе гражданский платформалар туқтихан әбіппет. Бейбит проект бітін оңырыр болу біткен. Дегенен идеялар бит уже бар әтілер. Мен бұлырын бұйбарға тұрынар бар әме идеялары бәйім программалар келдерін кәпсәбітім, жонын негер. Білеген құлыбыра қылғастық бәйбін бейі программа бұд туққа официально сайттарға енан тұрар. Ити Сахалаев дейінгі кейрен көрін 214 ден сайтқа законопроект барата енан тұрар. Оны спокойно делать ет, ен бірін компьютерге кейрен көрі құтынсын. Мен қылғастық туқ ұратылақ бұты дені тәрігінімін. Те bu Илдархан Оңорбут проегін ылан көрдік бетіне бастатан тұран Минсельхозтары әме мен істен көрі хатабытым. Тоқтен кәпсиллері олғынан баран дегенен еті законопроект тоқтағаны ис содержаниеті хоқ дейяны ебін. Бастатан тұран идеология бұхетінен bu как раз bilin Tamara Petrovna ettim bitti. Aspıka kalemler subsidiye diyen hoq bolu diyen ettikler. Minselhozlar. Olata barata programmandan barı diyen. Deginen ete oloq sığati deginen oloq barastoydık ettaqpine государственный бюджеттен üp qatçı iki reanimandan barıyansa. Texahaysta otigar. Bir öttütünen subsidирование İki söttütünen именно содержание, инвестициялар, кредиттер бұғытына. Оны құлыбыра субсидия дейін дегенен бұл бігі сақабыт серігер еті онағар федеральный хокон бар. Тыға хайсыватын тұғынан ұлақан федеральный 264 закон бар. Ол хоконға хетті статьяннан әтілден тұрар. Эти биһи законопроектыгар преамбулатыгар хамай хааланутыгар эме ол статьяны биһи практически үтүктәмме турыйбыппыт. Саха хире Россия регионнарын ортолоргар бир хамай ырахан условиялах, бир самай плодорубу оннагар сирбит почвабыт оңорон тахарар кыага намыхага барыта биллен турара. Олихин маннык регионнарга Россия хоконугар хуруллан турар. Тыха хайстватын поддержката ол товары оңорон тахарын үрдүк эффективнаһы прибыльнаһы ылын дем болбатах. Хоконы быһытынан тоқ денетелдер. Итинник регионнарга господдержка именно жон бастатан туран жон занятахын обеспечивайдыктах. Иккихинен жон хамнаһын обеспечивайдыктах. Онна сохранение культурных национальных традиций. Традиционного уклада жизни ден. Итинник условиялах киллерен турар. Олихин биһи мен рукаттан этеби. Булубра урут министрди де үлелиһи ден эти икки тыгынча хыллардакка хагаланыдыгар бу субсидирование им программатын бэм олукка киллер битин. Хуаттааммын, оңороммун. Ол хагана холобура простой цифралар этен көрүкпүн. Көрүн. Ол хагана бюджетпут 35-36 миллиард хоккуба эти. Онтон 4 миллиард, онтан тақсы бірігін тыға хайстыватын поддержка тыгар барар еті. Онтан аңар бірігін, примерно. Ол 4 миллиардтан 2 миллиард хокковай субсидияннан барар еті. Ол ата 3 продукция еті. Мен әме хоттан олырын бірсі бастықы ғыл 14 хокковай, онтан улатын наран 2 сыл ұстаты 10 хетті хокковайға тірерді беппет 3 субсидиятын. Ол хағана қолы бұра бастықы ғыл
өйдүрбүнен бастан биһи хетте онагыс тыгынча тонна үйтү тутуокпут дихан аабытпыт. Онтон кыйын каччы тийбетага эби көрөммүт агуон тыгынча, агуон 5, агуон агыс тыгынча тонна үйкке дери улаатан барбыта, үйт туттараагына. Билигин бюджет бүтүн ылан көрүөкка. Бу Минсельхозтар этеллер де быйылгы бюджет бүтүн. Быйылгы бюджетка республика бюджета 160 миллиард хокковайда. Онтон ты хагайстватыгар агыс миллиард көрүллер. Ол ата 5 бирыгынга тийбет. Урут 10 бирыгын билими. Ол агыс миллиардтан 3 субсидиятыгар 12 жыл асты. 12 жыл мен правительствоттан бар бүтүн кенне. 12 жыл аспытын кенне быйыл эре 30 хокковайга улатындардылар. Ити булырыңы мен программабын туктандар. Жон поддержкалыр эвидденнер. 30 хокковайга тахардылар. Ол 30 хокковайга хетте 10 тыгынча тоннаны атылар боллактарына хетте оны 30ка төгүлле 2 миллиард 114 миллион хокковайра расходтанар. 3 субсидиятер. Агыс миллиардтан 2 миллиард ден олар кахый сүрбе 5 эре бирыгына. 12 жыллагата олата бюджеттен кырата 5 бирыгына 3 субсидиятыгар барар эте. Билигин 12 жыл аста почти ол жыл сыйпыра 12 жыл кеннеттен 2 миллиард 110 миллион расходтанар. Онтон агыс миллиард бытканна барды. Аган көрөккө агыс миллиард бытканна барары. Аңардас Минсельхоз бейте содержаниета 500 миллион. Арас мероприятиялар, выставкаларга барагын, ярмаркаларга онны манна яаннагын барыта 500 миллион. Сылгыһыттарга бу этебит республика дүтүнөн сүйс агуон тыгынча сылгылаакпыт ден кихиргибит. Төһөнү бюджеттен поддержка билаатта. Төһө хокковой көрүлү бүтүн. Бehen хетте миллион. Сылгыһыттарга бehen 7 миллион. Же онна барыта капитальные вложениялар аңардас бу хатырутагата бу ый асты. Ил төмен корректировка оңорда. Ол корректировка оңорбуттарыгар Нюрингринская фабрика, хоготок Нюрингри фабрика тегер хеп 400 миллион господдержка это. Гыллагы. Көрөт саха херин үрдүтүнөн сылгыһыттарга бehen 7 миллион. Бир терилте 400 миллион господдержкалар. Онна битин катчылара дейбекка 100 миллион эттилер. Сыл бүтәри турдагына. Ол ата 500 миллион. Аны коровниктары ити көрүн. Билим мен холобура бәйем наммын камааттабын огынан баран модут. Модут 200 миллионна котон сүйүлөрө бары октон саактарыгар тимиреннер бурситтаннар бары хук болон эрелер. Мэ каңаластыр чүйелер 200 миллионна котон сүйү канна бары. Сүйүлөрүн барытын эмие эхен битердилер. Усалданнар. Сүйүлөрүн эмие туктарын хаваннар былырын манна тука прем объединение тынна калбытын актарын көһөрбүттер. Чорапчы кени мындагай да, мындагайга быйлак этебитте. Онно сүйүлөрүн албатлак, былырын албатактары быйла агалыктар быйла. Атылыгылы сүйүлөрү Алтайга тураллар. Ону хымыяндан отчуттулар сүйүнө аллыбыт киллерди бидди. Отон тух хатаска бар туймада граснапка идже хеджибут эми 200 миллионна котоннора билигин банкрот болан бараннар Жокускай коракка Айсен Сергеевичке күстерине симтелер. Оны өсө ситери үлага киллереригер өсө эби корат бюджети 6-14 миллиону көрдү. Ити котону тутары. Онун каччы хуак дер этер кыам хуак. Каччы бар. Олгунан баран расходтанар хире эйха Минсельхоз олтугунан эбете правительство олтугунан кепсәбәп бетте. Ити истин итинлек сыйпыралар. Оттон бихи хокуммутнан, урут мен эппитин курдук. Эми ол хагана күспинен Минсельхозго тогутаммын эппитин. Бу бюджет егер көрүлүбүт катчыттан кырата бehen бирагына 3 субсидия курдук жоңго илилеригер быхатчы кийектакти. Ыйга бийде стабильно төлөнүктакти условия турурбуту. Билин холобура агыс миллиардтан 4 миллиард хокковай 3 субсидиятыгер барара бите боллар 7-15 ин тыгынча тонна атылан жон тоттарара бите боллар билин этем. Холобура булабыт калькулятор. Бюджеттен 4 миллиард хокковай түңетебит 7-15 тыгынча
тоннаға. Кырата 6 хокковой субсидия булук тагата. Отут болбатах. Кырата отут 6 хокковой бул. Тиксен хепете. Ити качы у качыннан жонго тиек тагата. Ону таханан заготовитель бетин качытын эме төлөктак боллади. Заготовитель 0 копейка албак боллади имбир. Холубра мен бу 2 неделе анарат түгер эме дебер камакта бара хидибитим. Онно соседтердин кытта капсеппитим. Ону же нам кооператив улус теребит заготовителя бастан сас тох дебит камакталарга. Отут алталы хокковой тутабын. Ол хигер отут хокковой субсидия. Отут алта ден. Онтон арай күхін кәлбеттерер качылы төләбеттер хайын бүтте бу күхіні бүтте качыбытын кахан береген. Оқ бихе хейеқа отутту хокковой беребит дебиттер. Намна. Ол аты отут хокковой субсидияны қасдагы болан баран берелдер жоңго. Онтон бейлерин качыларын ол алта хокковойдарын 0 хокковой дейділер. Onu min холубра ол жанам кооператив туққа манна магазинга кирен туқ питьевые сливки ден атылага холубра. Питьевые сливки ден маннык 500 граммнах упаковка бар батта де. Onu келен атылылар 1 мехак агуган хоккова. Те 1 литре питьевой сливкинен орорга кас литре үйт барара боло диханигити. Примерно 10-11 литре. Сүйгей болбатақ боллади, сливки боллади. Сүй ары егін орорга кырата сүйрбетче литре барар боллади. 1 киле арының орарыгында қана сүйрбе 1 литре үйт барар. 1 литре сливке орарыгында қана 11-12 литре. Ол ата ханан көрін. Алталы хокковай ылбыттара бите болдар. Алта хокковайы туаққа алтаға төгілді бит. 12-ге болбатақ тоғыне литре аңара боллади, упаковка литре аңара. Алтаға төгілді бит, отут алта хокковай. Он нағыта барыта әбей қатшы, заготовитель. Олыбыра мен мәхәк ағуғанға тылағабын. Ол мәхәк ағуғаны егер 6 литре үйт сената отут алта хокковай болуқтағаты. Жонтон ылбыт. Заготовитель жоны күтті төлөспіте бите болдар. Бюджет субсидиятын ақпаққа. Аны кинлер намнар 0 хокковай дейілдер, жоңға. Ол ата кинлерге босқо үйт келер. Ол босқо 0 хокковайга ылбыт үйттерін білігін бихеқа кәленлер сүйс ағуғын хокковайга атылылар. Че понятно, конечно, ол туқтарын хеперәтердерін, электричествелерін, ол тетраупаковка ғаната әме кейрек болла. Оғынман сүйс ағуғын хокковай болбатақ боллады. Ама доғыр, еті арас үйттері алалар, жехантан әрі Новосибирскайттан егін литрелях упаковкалақ. Ол литрелях упаковкалақ кәлбет үйттер сеналара манна оптавай базаға 6-15-7 хокковай бітті. Ол ата упаковкалын темір солынуын егін. Онтан бұл манна бұл нам қора түккарда 1 мехақа ғуғын литре аңара 0 копейекка жонтан үйті ұлалар. Мен бейі законопроект бет. Именно итini хуақ оңырор тұғынан законопроект оңғылдан тұрар. Оны олық ұлан аған көрдіқ өтіне, мен олық Минсельхозу правительстваны Бориса Егоров Афанасьевге көтті олық өвелеспеппет. Субсидия бапыруға бар болуқта. Білеген, дегеннен тық ағайстватын ситуацията ғамай тихек кемегер тиен тұрар. Дегеннен Хымияннан ол улахан коллективный хағайствалар хасын бар болы түйіқтері жон сөйі бұл программаннан жонға барытын үйәттен ұяммыт единая схема размещения производства основных средств ден ғұрылла өдерді. Илдархан проектін ақпыққыт бұтты. Единая система заготовки, единая схема размещения производственных средств. Ол ата Минсельхоз оларан әрі ұяр. Өктемнер әйеқа Потом тутуq bud. 2 tühinçe sürbe hıllaqqa. Çapayeptarga eýeqa 2 tühinçe 10 hette hıllaqqa kurussa hawotun tutuq bud. O ata Minselxozlar ehi bolbataq, fermerler bolbataq, jon bolbataq, ülelien bagarar jon bolbataq, правительство ыяр. Единую схему размещения основных средств оңора гыджар. Ити көрөгөт же оңорда же. Модут ыллан хытар Мәхан аласы ғылла ғытар, 3 километр өте чүйелер 3 километр дақирге қотон тұттылар кинлерге, ким онна баран үлелі ай? Үлелі де жөнлері ғуқ.
модут нехелектен примерно километр курдук месте. Ус алдандар онна эме 1,5 километрге туппуттар. Эме ким даганы баран үлелир даганы атагы. Ити курдук үйәттен оңохуллубут, үйәттен ыян жоңго эхиэхэ тутуокпут, эхиэхэ туппаппут, эхиэхэ поведениягыт мөлтөх, эхиэхэ тутан бербеппит диен инник бюджет качыта расходтан ыхтак өгүдө. Олох сымыя. Бастатан туран государство түттен тебистен условия бар булуктак. Жоңго барытыгар. Стартовой условия тебистен булуктак. Субсидия берилер, 6-10 хокковайдак субсидия беребит. Эн үлелир боллақына зарабатывайдыр ханалақ боллақына коракка көһөн кирер ханан хоқ боллағына ити сүйхілақ боллақына государство ең гарантируйды. Сүйхігін иттін үйт тұттардың қатшы ұлын. Ол кәннеттен же атақтарығар туран баран жоннор күстәк фермердер эбетер жон мунюстан коллективне хозяйство оңорон атақтарығар туран баран кинлер хакашык болуқтақтыр. Же кинлер этектақтыр. Бия тақпытығар турдубут, кытаттыбут, бейім анна қотон туттар бұланнақ біткен. Оны болуқтақ болады. Барыта үйәттен кәлбіт, барыта ұғылыға. Өйдігіт штуроп хағана. Мен штуроптун уже депутатты хиджан қаста дағаны мөккіс бүтім сессия. МТС-тар идеяларын келдер бітеді. МТС-тар идеяларығар почти 2 миллиард хокковай бюджет қатшытын хойдауыттара. Республика үддітінен жа МТС-тары тұппыттара. Мен әтәбін сессия депутатты оларым. Тоқ идеялар қыты МТС-тары тұтауыт. Бұл МТС-тары тұтабыт, техника тылағыбыт, фермердер, чағынайдар кәләнлер бейеға хақа соңыруқтары. Бұл кеге сир қоруттарыға, от кейтеріға, от оғыстарыға ден. Жоңға үт субсидиятын индексациялаваққа олар, жон қатшыта хуық олар, кім әйеға кәлән қатшыннан хақа соңыруға. Кім әйеға ол трақтары қорттамны хиддеға. Қайдақ болу күт деймін. Тон нучалы әттәмді. Экономистский быгытнан боростойды ол батақ. Вы хоть посмотрите, какова себестоимость. Вы создаете МТС, каждая МТС стоила по 350-450 миллионов рублей. Один МТС. Қаннабаллары ол МТС-тар. Трактордарын, комбайнларын, барытын бульдозердарын, барытын запчаска, тарғатан бараннар, әбетер, дейлерер, хуйданнар. Бидді МТС соқ. 2 миллиард хокковай бюджет қачыта қаллаңы көппеті. Олеген 2 хокконы олан көрін. Борисов кенен бейені барастой, олық чолқы. Субсидиялар основа, субсидия. Ол субсидиялар основаларығар госбюджеттен 10 миллиард көріліннен, 9 миллиард көріліннен, 9 миллиард көріліннен, 10-6 бірігіна субсидия бұғытынан жоңғы тіксекті активит. Ол механизмын бейі тұруыра бұд, хокконы хеге. Хамай главное. Борисов проегар тоқтен ғуруллаға жары. Единая схема заготовителя, единая схема строительства основных средств, барыта программаннан барема хагайствалары барытын аралар, бу опорный хагайствалар, бу молодой фермердар, уаннағы атыттар ден үз категория болалар. Хокон бұғытынан, өйдігіт хокон бұғытынан, государство өттетінен ити коррупция ден аттаныр. Того детахына государственная поддержка. Мен федеральный хокон әттім дей. 264 хокон федеральный закон бар. Ол бұғытынан әтен тұрулы. Бұл сақа херін күрдік регионлар господдержка задачата ден эффективный, ол қанды кәрі хағайстваны прибыльный оңырар ден бол батақ. Жон занятағын, жон қамнағын, онна традиционный жон укладын қарыстыр тұғынан господдержка бар ектар. Олеген барыта мен ғана бар қамнық дағаны хағайствалары опорнай, ду, маннық, ду ден, арарты ден хоқ болуқтақ. Иккис направления, конечно, Сирбопруга былырын дағаны программа бар. Мен әме жоңы ақ бағар, ақтыққы болу әтен тұралын. Білейін, хамай главный вопрос Сирбопругар сир оборотын обеспечивайды қанады республикаға. Сирбопругын обеспечивайдырға бюджеттен дегенен қатшы көріліқтақ. Оны көйбаттар бейеттері. Дегенен мен ход турбынан ағарбынан бюджет егер қырата хамы улаппыта, 200-200 миллион көрілуен нады ғылға. Ол қатшындан қайдақ тұттылуқтағы.
Жон хопкостар хыллыбыттарын кенне эветер келем хахайстыбалар даганы колубура фермердер иин кыржан иин бээлерин сүйхүлерин эһен сиддерин канна даганы туттубакка олорор боллактарына ити жону кытта олорон Минсельхоз аттыгар фонд перераспределения сельхозземель оңорон нормальной рыночной ценанан атылган ылыктагы этесер. Государственный фондага ол фондаттан муниципалитеттерге берилдектак, же муниципалитеттер депутаттар, бу нехилек депутаттары, өктөм депутаттары олороңгу тайт заявкалары көрөт. Бу Багалаев берде, бу Петров берде, бу Сипсеп берде заявка, бу Сипсеп сүйгүлөрүн улатыннарда былырын вон нақтағата, быйыл уже хүрбе бесі нақтанна сирет кәңетен бағара. Оны республиканскай фондтан атылғалан қанны кәрі уже коракка көһен барбыт, қанны кәрі барашқа пейін ден қолыбыра ферменттен атылғалы бұт сиддер әйеқа төннен кәлелер. Оны уже ити хаңа фермері көтәрі бағалысты бастықы 3 сылға договор аренды түхер сағат. Онтан 3 сыл конкретно үлелән, сире астан, оттан, мастан қаябытын кәнне 3 сыл кәнніктен атылыған олар бірақтанар. Инник механизм бар болықта. Олық, все ясно просто. Тоқтағаны, хаңаны айбаппыт, просто бәрәдік бар болықта. Олығын бігі хокомытын olan көрдіғытыны қақас ағыз страницалақ, 11 статьялах. Бу Борисов қасыры отучча дұқасты дүтірден страницалах қас статьялағы онны статьяларын ағын дағаны келі ақпат. Ағын туыры курсовой үйлі көрдік. Қанды көрі егілісқаға өрені хәддер студент құрыбыт кумағытын көрдік. Отын онлық де. Ағын көрі біт. Бихеге сайылықтар бағылар. Бихеге ат базалары бағылар. Бихеге түнні, бихеге ұрақ тейітші. Онна бир дағаны қайдақ правительство үлелектағы, қайдақ министерство үлелектағы, қайдақ госбюджет қатшыты жоңғы тиектағы ген бир дағаны пун хоқ. Барыта тоқ ден ұрылар. Все будет рассмотрено, утверждается правительством Республики Саха-Якутия. Утверждается правительством Республики Саха-Якутия. Тоқа надо лахаконы. И тенде хаконы бир статьямнан ұрылыққа надо это. Бастықы статьяға закон в соответствии с федеральным законом номер 264, все решения принимаются правительством Республики Саха-Якутия. Все. Он на билетристиканы, конибаза ден бар, сайылык ден бар, эти понятиялар туқа надалай. Ол ән сайылыкын сайылык ден аттабыттарыттан әйеқа чекчир дөйлен. Оны болбата құл. Хокон хегер сайылык, хака хегер сайылык бар әбетден тыл бар боллағаны әйеқі ол қатшы кәлін түйеді. Қантан кәлін түйеді. Мен әтәбін де, кәпсәтім де, бұйылғы қайдақ ағыз миллиард хокобай ұрытылан олар орын. Коневодствоға, табунны коневодствоға, иккен арты хинча кихи табунны коневодствоға сақа хегер жарықтаны олар орын. В том числе биhe min emye. Убайбын кытары ағам кәні биhe min ағам сақа херегер bir хамай бастықы фермер боллады. Бастықы да почти бастықы фермер дияқады хинеті. Min ағам биhe қағайстава бұты. Ол кәнеттен ол ағана үс үйерді ағаты бет. Білеген үс үйерден бір әрі қалды. Ағам өлбітер атта білеген 10 үс белі ақ бет. Биhe не жарықтан ағыджа бет. Икки аңарты хинче жарықтана хеджар сүйсетті он сылғы бар дейбіт аған көріққа. Бюджеттен бейхен 7 миллион берілдер әрі. Бұл калькулятор ұлағын аған беребін әйеқа. Бейхен 7 миллионы түңетәбін сүйсетті он түхінче сылғыға. Сылға 335 хаққовай көрілдер. Түңетәбін 12 үйге. Ыйга bir сылгыга хүрбе хетте хоковой көрүлөр. Вот и все. Вот и вся господдержка. Зато слово канибаза ден появится в вашем законе. Юревит көтөбит хүрбе хоковойга. Онна канибаза ден сурук киллериллер эдит. Вот и вся история. Олихин жон тыгиригер үлелерет. Олихин жон перспективаны көрбөт.
Холобура мен простойды кыйтар боллам ди былырын да жан. Былырын мен программа бар тух тенете. Үт субсидията 2015 жыллақтан түрден 5 сакковой боло ден тыл бербите. Ол гынан баран, конечно, ол хайын кайыр битигер холобура билеген рубль оқты бутын кенне, инфляция бол бутын кенне, ол билеген түрден 5 сакковой ден кыра боллады. Симбир инфляцияны батыган көрүүче хыяната улааппытын бартын аған көрдөхүнө билеген бихи тем более бу бутуер гражданская платформа бутуер ты хири кахайстватын үшөйдүк билер жоннор үлеле хыжаллар бир членмит ким Барашка Роман Степанович кини элбек суоттаһына орбута ол цифраларынан көрдөкөнө билигин кырата хеттон хоккобой болуктак субсидията. Отчогунере мало это грань рентабельности дебитке прибыльного хо. Это на грани рентабельности у лекторинцев. Это холобра это тух бу сас меха чуе документлерин бербиттере. Манчары ден кооператив бар. Ол манчарыга ол туха чуега улахан котону тактара ди. Мага хаңаластарга. Ол манчары кооператив меха расчеттарын бербите. Ол холобра сүйс ынақ турар алтайттан кәлбит. Оны улахан котонларыгар газ киллерелдер. Ол газ гыната механизация сыната от эбие хылык жон камнахын аған көрбүттері. Сыллағы роскоттары 34 миллион хокковы. 34 миллион хокковы. Өйден көбейін еті сыпыраны анын аған көребіт оңырын тахара продукциялары. Сүйс ынағылыққа. Сүйс ынақ бары үшөй туруктаға биттері болылар, үшөйдік ын аллара бите болылар, кырата, сыл устата тыгынча 600 литре үйті туттарықтарын сөпеті болылады. Чемен 2 тыгынча ин дебеппе. Тыгынча 6. Білген ұлы аттағына тыгынча 200 ин литрені туттаралылар. Жон, хама үшөйдік туттарар жонлар, ынақ бейсі өйттен. Сүйс 6 тыгынча, сүйс 6 тонна. Оны төгіллүйбін үйт субсидията 30 хокковой. 30-ка. 4 миллион ағыз сүйс тыгынча. Оңыран тахара продукциялары. 34 миллион расход, оңыран тахара продукциялары 4 миллион ағыз сүйс. Үйтінен. Конечно, нақтар төрүйлер, әт тұттаралар әбейтін. Оны әбей ұлан көрдіқіне оңыран тахара продукциялары хама ұлаттағына 14 миллион болуын. Оны қайдақ еті қағайыстығаны, оны қайдақ жон үлелеті әрігін алындылары. 34 миллион хокковайдақ расход, қотону көрерге 10 миллион хокковай господдержканы күтті ағын тұрын субсидияларын, бағыстарын, 10 миллион нәқ продукциялақтар. Конечно, сылаң ары үлелен баран банкрот болалар. Етінлік бейімін сүлі қоспыт, бейім правительствоват ағын соттан үлелеті жону. Сүребетті. Дегенен Сталин кәмәбіті болар, еті жону барытын дөгерттен хағалан барларын уже давно к стенке поставить надо было. Еті дегенен урукулу это диверсия, саботаж натуральный. Етінлік үлелеті қағайстываны. Onun толкуйдан көрін, дегенен холубура bu хотурутағыта Роман Романович бейі олырын кәпсеп бітпіт, мен кіра интервью бербетім, ол ғана холубура дегенен бейі улахан комплекстарынан еген үлігер күйіқпіт соқ. Дегенен күдік расстояние бұд да улахан газ да сыйыната, нырык улахан бәят білер кет болу. Газ сыйыната түхені білейін, бары газтанын олырар болуқ таққыт бұдта де. Үс аңарты хинча, отон бу билеген итиер дагана, отон декап айын иге хетте агысты хинча тиер, жон төлө бире газ сынатыга. Өсө эхил газ сынатын примерно 12-16 бұрығын улатын нарары олар олар, газ сынатын. Куба, Онон итинник улахан хотондору тутар дегенен хақа херегер перспективата бұл.
Бастатан туран не только перспектива того, рынка сбыта даже нету. Дигинен агаяк улахан комплекс Декускай корат аттыгар нерингре алдан аттыгар тутуокка сенете өсө более-менее. Понтон колобура каннара тейче улустарга инник улахан котоннорунан барар олох сыйга. Дигинен мен ханавар үшүгөй компактна үшүгөй көрүңнак сүрбе 5 улаттагына отут 5 төбе турар котоннору булуктактыр жо кеннери. Онну көрө дөбөң хогустук көрүллер нормальный. Ота саңа технологиялар эме баалар, онну эме туттук кайын. Огунун баран итинник котоннору жоңго көрдөрөн бу маннык оңорукка нада, маннык условиянан терийекка нада же итинник соолунан аяннабы пүтебите болор оло хатын булуйт. Тон бихене ден тоқол, Минсельхозтар правительстволар катчыр өйлөрү канады. Өйдөн көрүн 200 миллионга котон тутар, сүйсүнак турар. Кассылынан оккупайсы гына итинник строение 200 миллионна сүйсүнакка. Бир ынак турарыгар 2 миллион. Эн колобура бу чаана кихе жияган туттарыгына кына колобура бу өктөмгө чаана жени туттарга кас миллионы расход тоқын хәбі ден ханан көрін. Отон кас кихиле ақыны ән бәйін декерген. Үскүт. Ол аты үс кихи 1 миллион үс үсті түхінчә. Бір кихи турар сирия диеті қана, тон условно турар сирин хәп үс түхінчә. Онтон бір ынақ турар ол чүйеға сирия 2 миллион бір ынақ турар сирия. Ağam körünen diye tuttağın. Üst kiheye. Onunla 1 milyon rasxottuğun. Onunla 200 milyon rasxottuğunlar. 200 milyon. Süsün ağa turur Allah. Birin akka 2 milyon rasxottuğunlar. Это, извини меня, олата. Birin akka хоромы, биде, унитаз, массажный кабинет оларух кабинеты. İte katçınlar. Итини, понимаете, ити правительство отчетуар кэлен кепсиллер, ити хокуны хека суруяннар кэлен баран, үчүк бай доклад берелдер, огунан баран, дигинен эхи бейгат да хуоттан көрүп көтенси. Эдер жон буросту бу, мен этевинде. Мен итини бу цифралары тахарарга мека калькулятор да нааты, бу сотовый телефонга бар кнопкаларынан хуоттан беребин эхи. Өнөрүк бутта, цифралар. А? Отон мен оппозиционер боллам. Мен оппозиция бытына критикалый регдем. Булырын көйбүтем эбите олар олак пилотный проект болбакка республиканы бартын атымны күлөлөт эмете. Бем көрүбүнөн истибине. Билеген огунан баран бу хокон кийде, олеген бихе кайыкпыты политическая партия бебит программа бутун бебит. Барыта аткар. Мие кепсәбиттер ди, оннар Алтайдар кепсәбиттер. Ул Алтайдан агалан элитный унактар ден атылган агалалар аңардара келен баран манна өрүттен өлөн калар. Оказывается, баран атылганлары кас тух кимихан адата хук унактарын хамын бөлтө хырык унактарын барытын атылган агалалар. Битти. Мөргөн кайруу бакалар. А? Ол iki döydüler bu barıta. Anlamadı da. Onda bir yer vallahi ağız su üstüde kırarız. Bu kol bulunanlar. Bir ama bulunanlar. Gazna. Просто тебе olur mu hatana kafta. İşte bıraktan bu kıyıdan buraya. Оны өсө бир этекпин баран, уже экономический этекпин, экономический быйтынан өйдөт өкпүн нада. Өйдөн көрүн, бу колобура 200 миллионна расходунан котоннору тута хаджаммыт бихи төһөл бак үлем естетин тахарих быты.
bir kotonu tutabıt bir 200 milyonlar bir nehilikte. Çe ulatta ona mexanizasiya bolladı. Onno barata mexanizasiya in bıhıtna südbetçe kihüleliyekta. Südbe biyesi. Olata südbe biyesi ülem estetin tahararga 200 milyon государственная katçı расходтанар. Ondan ebitin ösü oğran taharar produksiyalar subsidiye tölenir. Olabra epitim kurduk hılga 5 milyon subsidiye verirler. Olata bir ülem estetin tahararga südbe 5 meste ülem tahararga sılga etebin 200 milyon ta tutun etebin südbe 5 milyon da bir ülem esteti tahararga 10 milyon hokkoboy расходтур государства. Так лучше 10 миллион олата эти чуяга ен үлели хиджер дигинен хылга 10 миллион хамнастак жоннор. Эдден көр. Инник расчета не бар булукта. Дигинен экономист кихи быхытнан бутыя хагайсватын жонолор болбакка мен эйха объясняйды. Хаз государство расходтур боллагана хатчыны есть еще вложение в человека. Сколько холобра бу осколалар балыгалар билеген подушевой финансированиянан бараллар билет батта бюджет үлехеттере да онно туох агаллары сколько обходится один ученик бюджету барата онон теңнен оголлар олтон учута камнастанар ил наполняемость класса индиен онтон бу маны лан көрүн 250 миллионов 200 сколько-то миллионов на 25 человек эффективно или неэффективно для бюджета? Неэффективно. Олген атын механизмнар бар булуктакта. Ону хатаны акпаттар, ону өйдөбеттер, бу логиканы өйдөбеттер, жоннор. Отын өйдөктөр да, өйдүт даганы көктөрө хок, образованиялары да хок, онна самое главное ураллары силлер элбаы. Конечно, выгодно 200 миллионов, 20 миллионов откат при строительстве получить. Ол же манчарылар меха питтере ют оборудованиетін 4 миллионға қалан тұрар бұттыра заводу изготовителю позвонили, у них стоит 4,5-5 миллионов рублей это оборудование. А приехала Туймада, лизинг поставила за 14 миллионов. Все? Проблем нет. Еще пару джипов, несколько квартир, все в городе. Onun kadar canlar bahalıstığı все-таки sıfırını analizden görüyor kutunlarda. Diginen sıfırlar barı bağlılar. Büdjet üyenan turar, iltümen saytılar kiren görüyor kutun sen. Minselhos отчету kellekterine sıfırları çok eldik üyetun bahalıstığı. Manık biyaka üyen sıfırağıtın eten görüyor. Эти цифралары теңнен көрдіқіне дегенен ол қотын әрі тұтутуғар болбатақ. Орусияхин дейін білеген наға әлбәті туққа заготовительный организацияларға. Бары эти заготовительный организациялары единый ортанлар, барытын контролланлар, жон қатшытын онна хеменнер, эти заготовительлер білеген нағалан әрілер. Мен ханабар. Олы бұра спокойно мен бұлырын онна туққа жаны ұлығығар тейбітін. Onu toqa bir xayanskayda olarabıt. Onu bir kihi turar. Neter. Otan bu min baltım ere manna üst tüt ere bir xayanskay üddütünden üst tüt ere ınağı tutan olarır. Onu bu min baltım üt tutturar. Aspıkka kini huvatundan kini hurnağından kini tuttar bıt. Onda kaççılar tutunan 600 litreni tuttar bıt. Ondan usukhaga kiren beren ara öçötlerin körbütüm. Baltım 2-400 litreni tutar bıt. Ondan государство kaçta var daha değil 2-400'ke. Ondan ol jingnak tutar bıt kız 600 litrega 10 hetteli hokkoy subsidiya alады. А где разница? Onu kolobra hibeyat tanı manna öktüm higer bu çapaya pegin çugastığını helekleri просто интересен görün. Veterinar отчетын alın. Тух молокопункт отчетын alın. Усуха отчетын alın. Минсельхоз отчетын alın. Ona просто готтан көрün. Тарбақытынан көрüyüqtut барытын. Кайдақ болын турары. Так, бейтер
Так, мен хитерен биремете бу экономический төн Энс Борисович да шүддик олақ прямо тарбақа көрдік бахаран берді. Ити мен отон социальный, оны политический түгер тоқтым это бұл вопроска. Энс Борисович ити олық шәрін хөпкетті. Бұл ты қайыстыватын үлетін бияқа бизнеске көбілутар қайдақ такаянта болды бат. Это хоруллу соккон правительство кена барыгап Илдар Ханкелдер бит хокона именно бу тыкайстватын үлетин бизнес курдуккарын онлук үлелете хатыр. Түмүгөр тугуй. Түмүгөр курдукка тоосенен беге бу сакахера 906 тыгынча болуп путратта. Улаппакка даны кычабакка да турабыт. Ол кадан баран Жукускай город населениета улаттар улата турар. Билеген официально зарегистрированныйдар 304 тыгынча таққан рәлдер. Онтон не зарегистрированный жондоры кыттаққа 300 тыгынча болла. Олоннугар кырдыққа тыгерин населениета жеңін бырага бары коракка керенелдер. Урут ағылған ұстағын сылларға коракка жар бомыштары өйден көрбіп болақытына үксек әлі омуктар болаларды, нучалар болаларды. Хақалар дөрін көстелдерді. Білеген коракка кердіққа тоқ бар бомыштар бара хақалар. Үксе. Анын тұран еті чыбы жейлер урут қолауыра оның нучалар олар бұда өт болақтарына кендер білеген таз жау көхен берділер, таз жаудыр бұд нучаларын Москваға көхен берділер. Ол чыбы Кухаган турукта жерлер бүтүндө хакалар болдулар. Ол эбетер. Бу хокон ты кайыстыбатын салалта халайга сыйга мүччү качы тутту түмүгер беге сакамын быйынан семельер турукка турду. Анан булар бу бие хокомат экономический болбакка социальный политический Бу хака омугун сакамук детер карыстыр турукта хакол. Мен акпар идет түттен эме кире канады идет түттен эме нехленяга бахары үлетин үтө канады. Билин то каратты уже ты хайство тегер биге ширдер битигер келе муктар уже керейдер киргизтер богата киренерлер. Биге бары тоқ бары бу жокушка коракка кирен түпсә халлак бутна Это гадлы были свято место пусто не бывает тен уча тугавард. Оны календар кирен олордан каяктары биги өбүгелер бит. Каста тыгынчаннан халынан баччолаган территорияны бигеганан хепте. Келер жонноругаранан тон завоевали дик хепте. Силбитин бу агаяк мончал игер төттөрү ыктан кебер бит бигега олук сыйхамнан болду. Олehen аңарда ситет түттен. Даже аңарда ситет түттен. Беге президент правительство бит колобура бу тыгайстватын телтелерин бизнес курдук көрбөккө, социалдый түттен көрөн. Каз бидди бу тыгайстватын жарыгырар ылга, жоңго телтелерге субсидия курдук беретти. Ол субсидия сумматын тоқ бары народ бүтүнүтө ырытан төһө боларын хепте. Бәвет соттан бахарыктак. Оны фоттур экономист кыякта жоннор бут өссө да баллар. Onun bolada kolubura bu Энс Борисович ettedi. Bu hetta hıl tuqarı 10 hıl tuqarı. Bu hetta kovay субсидия турда. Бе 10 жыл туqarı электроэнергия бут, газ бут, ити бит, транспортты услугалар бут ырыхан турдулар. Onun bolana ол 10 жыл түмүгө эти билген бие көрөбөтөптү. Сакамуга канны тиенер. Ол ен ите түттө неме күскө өдөтү бар яктак техникин. Мен багаха правительство председателигер Данчикова, илтүмен председателигер Жирковка ага сурук иттим. Бу бие хөкөмөтөн беат комиссиялар гитер ведомстволар гитер түргенник көрөк соң көрөн бараңгат бу агас жүллеге тахарын ден. Onu tahanan 140 ил даркаңы иттим президентке. Бу правительствоға онна ил түмөнгө беге альтернативный
проект закона киллердибит. Ол хокону ити эн бэң жасаконгон кахекка телевиденияга ыртарын курдук, эми ыртарга условията терейдер. Той дедакка беги народ бүтүннүүтэ икки хокону кендерин теңер ытан баран. Демократический таллақпытына. Бар тон народ илдар қан хоконун талы, бар бихерин талы окон марат ырты опсай барықты. Очаны биддері бихеги бәбіт, именно бұл бихеги сақа бұлғын, хақа наротын, хақа тыты қайыстыватын, қайдақ дальше хайдақтағын народ бүдінуті ыртықты. Білеген боланы қомайы ғайын ити бір хокону ыртары эмиссардар бағыта ты қайыстыватынан бардылар, ты улустарынан. Девонна муньяк баадын терейдинер биле уруккулу одобрявстен протокол хурттаралар. Биле бу илдар катаконун народ бүтүнүтө өйөтө деттерери. Эти мен ханек бар олок сыйха, ол ehen болланыттан мен ханек бунун хегеми кети жактакыт бу беге хөкөмөтүн официальный органдарга тахардылар до. Телевиденияга ыртыга тахардылар до дегет. Onu keti jerget min hadak parnadallah. Onu üstü ayıtı qadan. Uluskut glavatı tanıytın. Minister tanıytın. Tığaçtın ministeritten. Oşanan ton bäbit ibdistakbitnere tabıllar. Gidinlik de etiyapın bağırım. Вопростар баллары. Вопростары, любой вопростар бар. Ити хоконга бие ити хана идея киллер бит единый реестр сельхозтоваропроизводителей ден. Ол ата единый ден тылтан куттаныман ити хокон хегат хурулла хаджар на добровольной основе. Ити реестр тоққан адалағы дихан еге. Арас контрол бар. Контрол Минсельхоз ревизордара баллар, КРУ Минфина республики ревизордара баллар. Счетная палата республики ден бар ревизиялыр хэп. Огынан баран хамай действенный контроль, все-таки самоконтроль ден. Товаропроизводителлер бәйбәйлерін ағасты көрен олар уқтақтар. Ол ата мандық бұл уқтақ. Единый реестрға қағайыстыбалар бәйлерін заявкаларын берелдер. Оны әтелдер. Бұл мен мандық қағайыстыбабын, чағана қағайыстыбабын, огынан баран мен 5 ынақтақпын. Хетте сылгылақпын, бачча туқтақпын, бачча продукцияны оңыран тахарар, туттарар кықтақпын ден білдерер. Реестрға кирен қалар, улақан қағайыстывалар тәңге кирелер, ол сүйіс сөйләқ, улақан қағайыстывалар бары кирелер. Ол реестр өйеннен тұрар, реестр маньятынан тоқ болары, авансирование. Ол бұра бейі идея бетінен тоғы қағайыстывалар реестрға кире хатықтақтар. Реестрға добровольно кирбет қағайыстывалар субсидияны авансынан ұлықтырын сөп. Ол атық олы бұра әтер болла. Демен сүрбе ұнақтақпын, сүрбе ұнақ примерно олы бұра сүрбені түхінші 400 литр әті күлі әтақпетіне ол ата көрата сүрбе ағыз тонна үйті сыл ұстата тұттарар қықтақпын. Ол сүрбе ағыз тоннаттан олы бұра 14 тоннатын үйтін меха субсидия хотугар авансалан беринде. Оны дегенен бюджет уйунан авансалыр кықтақ. Итенлік системаның орарығына бит. Отын авансы үшуе ден білден тұрар, бастатан тұран көрүүче атылағана, қотон тұттары гынар боллақына, әрді кейрәрі гынар боллақына, онына авансалан тұтты оқын сен. Это именно 50% авансирования. Оңырын тахарар кықтақ продукция ғыттан. Дегенен, мен хана бар үті самай чехіне простой жоңой дөнер механизм. Олар естіргі кирелер қалыр, 5 сүйілер қыла кирерді? Конечно, кирер, Олар кинен критерий сен бір бар болу. Бір ынақтен хоқ болу. Бір ынағын хасын өлен қалы, оны менен ол бір ынақын авансируйдан кәбейем түгінші 5 ынақтан үйәден қолыбыра критерий. Отын дегенен конкретный механизм, конечно, хоконынан бол батақ постановлением правительства оғылуқтақ. Оны қолыбыра хоконы хегер оны хуруер кықпыт соқ, оғынан баран ити реестр механизмын бейі хотору уже хуруер дебіт. Ол правительство көмөлі хәммет, ол порядағын бейіп әме бәйбіт разработкалан жоңғы тіреді екпет.
Чаны не. Конечно, он самое главное это бинде самоконтроль. Эн киряган это реестрга ха көрөв бәян булан улана. Бу хаңала сулууга рөктөнгө бар эбиппин. Бу мин заят тудамын. Арай көрбүтүн соседин Петров бар эбит. Онна заявкатын хуруйбут данныйдарын хуруйбут 15 нактакпын. Эстор. 15 нан оқытты. Битте. Олеген это механизм самоконтроля. Икки сыллах. Вот механизм самоконтроля жон бәйтен хагасты кетер. Бу мен барбын, батча кагасты балакпын. Эн көрөн олор огон. Бу кихене. Онна этаган эс хайдак мен бу батча үйтү туттарым бу кихе оказывается хмияннан кайы олор битте. Олата биһиги самоконтролю килдеребит, онна иккихенен бу авансирование вопросун баарабит. Отон. Отон бу мен хаңа тамары бидер онаттан хеттим де аспыкка мен сельхозтар келем бараннар субсидия хуок болуу дебиттерди. Онук дебиттерди. Энети. Программанан субсидия программанан келени бардын дебиттерди. Олата субсидияны как раз сох оңорары биналлар. Огонан баран просто холубра ити тухунан Борисов Егор Афанасьевичтин бихе уже 15 сылыбыга мөккүһен келлибит. Министрди да аны хеджамын мөккүспүтүн кенене кедере ол хана кини министр мен зампред этем кини министр сельского хозяйства это мен кенене көннөр бүтүм сыйган ора хеджаган ден субсидияны үляган мен келлеттер битем депутат болу хеджамын мен эме кини председатель правительства это элбахта мөккүспүтүм кини нар этер НСБшен сыйган ордун субсидия болу хоктагаты ити субсидия хок болукта кайда катанны кен финансирование оны оңорары гына атын ниманы онтан предлагайда толкуйду хеджабын ол кандай бар еді? Субсидия соққына қайта, ол кеме қайта келе, ол программаға через келеді. Отын аны тұрып, хептеде ол субсидия соқ болды. Соқ болды программалар, олар үлелен келем бәлді. Кенде бұл ол программа финансовая основала. Аны тұрып болады, критерия болады, лақылыған. Ол конкретно ча кайда качити ехтагай программанын ынак тутачаларга кайда Отон мен этебин де оле мен сельхоз таганы Борисов таганы правительство таганы тохта идеялары хо. Мигин критикалан келдилер 15 сылыбыга. Бирёскин киллер бит субсидиялара сыйга. Оны 15 сылыбыга туу таганы кыян атын механизм терибетилер. Единственное кухаганы ордулар ден 12 сылыбыга индексациялаваққа кәллелер. Своевременно индексациялан испиттеребите болар. Билигин ют субсидията ол 4-5 әбетер 6-10 хеттон хокковайга дери үйнен кәлбите болар. Жон ынағын әхие хуағаты. Онук ботта. Бүтті. Это олық қата қойса объясняйды қойбет. Олық самый тупой, простое объяснение. Деньги есть или денег нет, дебит кедол. Хаганы үкі господдержка, әккі господдержка. Онын олар олар. Онын? Әтәқанда олар хамта государство көмеді. Конечно. Совхозға онын прибыль бағыла. Совхозы миллионеры барятля. Потом мен ағам управляющий дегіде совхоз комсомольский, тоже совхоз миллионер. Бигере. Бигере киллер. А? Тон коммунисттарга хой, той единая Россия тон бигер нахай дяхтык была. Отон кайык бути биги билер боллак бу. Жети темага үлелән келбит жоннор. Мин колу бура этеллер, булырын бара этеретлер ди. Бу Березкин олак туара кихе онун маннык тыга хайсватын билбет. На самом деле тыга хайсватын миттен ордук билер кихе хуак республика. Даже аграрная партия дем бар это. Кинерге хуак проект. Он кага. А?
Атын регионнар биһи кастаганы хокуну үйрөтен көрбүппүт арас регионнар хеп колубура Татарстан кенин көрбүппүт, Башкирия кенин көрбүппүт, Ставрополь кенин көрбүппүт, Алтай кенин көрбүппүт, Бурятия кенин көрбүппүт, элбэх регионнар кеннерин көрбүппүт. Хамай биһиэхэ чугас онна худургу өйдөнүмтү туох хокуунан Алтайдар кеннере болар. Огынан баран Алтайдарга, конечно, сүрүн поддержкалара туокка барар. Зерноводчество инкенигер. Все-таки үйттеригер кинлер по-другому отношениялар. Огынан баран хокууннара им принципиально эти субсидирование инкене биенин курдук примерно. Ну, биене совсем другой дегене. Растениеводство бар. Мен растениеводство тугунан эме кепсиякпен сен растениеводство кене эме бар. Олобура онно барыта бар. Туох северный туохтар кеннере оленеводство кене ин барыта бар. Олобура оленеводство кенин колобура бихе хокомутуар олох таганы тыйтар уларытар ханабыт суох дегенен барын курдук нормальная система. Ити тугунан мен эме урут министрди хиджен элбехте толкуйдахан мөккүһен ити механизмга кирбиппит. Все-таки табага бу чум работницалар оленеводтар хамнастара төлөнө турар. Ити система үлелен надо. Атынны куларытар тугара товарнай таба төбөтүгөр, этигер ду көһөрөр ити субсидияны кадара уларытар көхох. Все-таки онно условия кыджык олох ырахан. Аңарда сол эн табаны хуоттары гыннахана биртөлөтүнөн көтөргөр ол биртөлөккөр миллионунан качча орос хотту. Лучше оленеводтарга чум работниктарга камнас төдү олорор бут ордук. Это холовра бихи того бу экстремальный опыту хит голубутнан Россия үшети бейни поддержкаларати. Того. Вот он. Россия бихитнере болбатах. Россия именно хамай мөлтөгө ден техайствотыгар олох внимание урбак колорор. Аңардас федеральный бюджеты ырытан көрдөх бүтүнө быйылгы федеральный бюджеты ырытан көрдөх бүтүнө примерно сүрбе хетте биреген оборонкага барар. Онтон техайствотын поддержкатыгар бир эре биреген расходтанар Россия бүтүнө. Онтон дегенен хака херегер шин бала чакатчы тексер. Бихи техайствотын программатынан Россияттан примерно хылга 1 миллиард хопковайлабыт. Огынан баран ол 1 миллиардтан экке болбакка в основном тугунан барар ол катчы. Примерно 400 миллиона это обеспечение жилья сельской молодежи, эта программанан ылаулары примерно 400 миллионов. Оленеводствоға барар, традиционным отраслям Крайнего Севера деньги. Ну, грантовая система, вот фермерская кире турар, ну, примерно 1 миллиард лавыт. Раз направо, ветеринария, племенное дело, семенное хозяйство, раз направление на лавыт хатчи. Бana вопрос бар. Биле субсидиялар я ката төлөдөрү сылка хасталарды субсидията. Хылга китеде. Ити барды. Бие хокомутуар олох чолко туру. Ыйга бийде болохта. Дигинен өсө идеялар өсө битин онно авансирование бар болохта тен киллердак биржейте единый реестр денинен авансирование. Мало того, что ыяй плюс еще авансирование. Ити хоконы хегер пунктами кирен турар. Аны субсидия менен тоқтымлан батты юкка кылыбыра сылгы икките диетинен дөмөлөнө переровканан ухунан диетелер батты. Да. Онтон бернес кене хадда. Заготовительге барар. Заготовительге. Биби. О. Цеп.
программалар олох хух булуктара дебеппит. Все-таки минетер була. Просто соотношение бар булуктар. 6 бирген субсидиялар, 4 бирген программный час. Онук булуктар дигенен холобра эти соотношения холобра Минсельхоз правительство программный чагын улата нарарыгынар боллагына олата пропорционально субсидирование чагын улатыннаран келекте. Элбекте кыгыактарыгыннагына субсидия сумматын улатыннарыкта. 60/40 ден пропорция келдерилдер. Законунан туруруллар. Онтон программный час барынан бар булуктар. Огынан баран ите питим курдук ити программный частан ити улахан котоннору тутуу итинник мероприятиялар индиен итинни бартын хуохоңурук канада ырастык канада бартын ити туймада агролизиннары туймада агроснабтары арастуктары центры всякие поддержкадан ити катчытын харбые канада. Вот она ена упрощенная система налогообложения, они для них была. Ага. 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 Кайдах. Ена же упрощен. Канык системанын бухгалтерской отчетность упрощенка НДС. НДС ден основата тугуй. Налог на добавленную стоимость, добавленную. Холобра эн расчёткунан бен товаргын атылыр боллахына, упрощенка олар боллахына, эн холобра эйттен келен тәрилте атылар боллады продукция. Холобра картоскаган хэп, оны эн кинлерге счет фактур хурияган, счет выставляет деген. Ол счёткар эн хурияган. Продаю за 100 тысяч рублей без НДС ден хурияган, отписывает деген. Олата эн НДС төләвәккүн. Холобра эн 100 тысяч плюс 18 тысяч, 118 тысяч с НДСом ден счет фактура хурьеріне бите болдар. Очо налоговой иттен ол НДС ирдектағаты. Ол енен итенник вопрос бар боллағына документтерген ағалан көрдір. Мен бухгалтер, мана билер бухгалтердақпын, аудитор бар, көрдірем, оны бар көмелі налоговайдары кетті кепсетектері. Эн упрощенка олар кихе. Олата тугура систара. Бен эбетер систараган. Тугура счет фактура хурьерга систараган бахылак. Эбетер анаратах налоговайдар тугура албыннылар. Ну, пожалуйста, документтерин көрдү. Есть входящий НДС. Ол наоборот хорошо. Холобра отон ехе болбатак атын холобра тәрилтелерге входящий НДС-тах продукцияны атыластахына, оны обновление основных средств тутуннахына, эн возмещение НДС өсө налоговайттан ол катчыны ирдеген олар көхтахын. Онтон эн бен товар оңорон тахарбыт продукцияны НДС-тах отписывайдыр боллакына, же чого НДС төлүр эбээмистахын. Входящий и выходной НДС ден бар понятиялар. На самом деле, это хищение государственных средств. Закон быгытнан. Это даже республика Хокона Волбатах. Есть понятие бюджетный кодекс Российской Федерации. Субсидии и субвенции ден понятие ларбаллар. Урут дотации ден барета. Блин, дотации понятие ден хок, бюджетный кодекс, субсидии, субвенции. Субсидии тоже имеют целевой характер. Ну, телетевин. Хокон быгытнан. Олеген холобра субсидии это калем баран. Заготовитель и те катчины киеха тередеветах боллана. Дигенен должно было автоматически уголовное дело возбуждаться. Это хищение госсредств, нецелевое использование государственных средств. Это Борисов на интервью берет вот так.
Нецелевое использование субсидий дённар ылан бараннар ди атыластылар, массына атыластылар. А это как раз не нецелевое. Бәйен үлелән ылбыт қатчыгын субсидиян ылан баран бағалыста холодильник да атылас, де да атылас. Это какая разница? Үлелән ылбыт қатчын болады. Онтон бол баққа заготовитель эти субсидияны бәйтін естерін, хавары, налогтарын төләрі, бәйтін қамнағығыр туттары, эйеқы төләбі қолырор болағына. Вот это и есть нецелевое использование, хищение государственных средств. Это 100% уголовное дело. Оно и дәбеттер. Оно Борисов интервью берерігер нар әтерді. Нецелевойынан, он наде бұл ғұрыбыт хақонуғар барыта ответственность. Какая ответственность? Блин, сплошная уголовщина по всей республике. Все заготовители являются нарушителями бюджетного законодательства Российской Федерации. Онтон как раз ден субсидияны ол ылан баран, қолыбыра бәйін субсидиян ылан барангын, оғын тағынларан, әбетер сиеннергер, әбетер олғар ең масына атыластақына, квартира атыластақына, оны тоғы Борисов нецелевое использование дейрі. Бәйтін қамнағын тоғыры ДП-1 ремонуғар тұттыватты. Программаны қатшылан барандар. Нет. Сылда программаны. Мен қаста да істебетім. Интервьюларын, онна своими ушами слышал. Этер, бұл тоғы кораккам дебеғо әлбәті, егін тойдына қағайсылатығыр үләлі жоннар, субсидия ылан барандар, нецелевое использованиянан масыналары, квартиралары атыластылар дейір. Но это же вообще экономическое понятие, это хохкигетер. Для вас субсидия – это ваша зарплата. Ну, что есть, он и капсит был ламди. Для вас субсидия – это зарплата. Для заготовителя эгеха субсидия не төләвәтәк кигеха. Это уже нарушение закона. Не, ну это уже... Они получают эти деньги, потом беги адресна кинектен агаяк качы төлөмөр битче туртулут. А программада поступает к ним через нас. Посредник. Через нас. Он только вот она будет Тамар Петровна, это капсигататым, где уже битый час еха капсигатывынде. Бастан бюджетка көрүлүбү те хагастыбатын качыта. Субсидия быгытынан эйеха тиксеребите боллар в полной мере через посредников болбаха. Заказчик болуктагаты. Ол же туймада лизин, эбетер ол же кредитный кооператив дутукто эйне керетиге хыддыктак это. Тамара Петровна качы бөгөйлөрдүн субсидиянан качы бөгөй зарабатывайдатын баалыстамиттен тракторда атыласара баалыстамини яка күрө тутан берим баалыстамини яка тугуран оран берим. Оннук болук эйтне керетиге хыддыктагатылар. Ону үйдөбөк куду. Ол мен этеминде. Вот ты хозяйството билигин с ног на голову поставлено. То есть с ног на голову, а надо поставить, с головы на ноги надо поставить. Терер гитехка надо. Бастан качы жөңгө тиехтак. Или ынак үйір, кортупы ыгар, бурдук ыгар жөңгө. Ол канниттер кинилер жабу жоннору надо боллагана камнастыктактар туймада лизини. Туймада лизин ырахан ыгынага тракторы, синтай трактордары агалар боллагана киниттен улбакка ол гөлдөрүп нюргунтан атылыгынса бир табарыстакпыт. Онон жарктан ыгыдар эбетер эти бестакка бар ким дебит ол бар эти Тимофеев да. Эме чепчики ыгынага агалар оннук болуктак. Бихене наоборот бастан эти посредниктерге гос катчытыер, же ол гос катчыдан хымыяндан же бу химбир фермерлер кетакка хасталар химбир банкага тиеннер кыйын кредит олар кыяктара ох ол хин бихека келен бихиттен ылын өсө оннон
ол бросенлere kayıyorlar, öse beylerin содержанияларын накруткалан берелер, НДС предъявляйдылар, тойдна кинлер упрощенкага оларга поллактырады. Упрощенкага 4 миллион оборотта хагайствалар НДС төлөбөттөр, до 40 миллионов. Сверх 40 миллионов единая система налогообложения. Оны голубара ол же туймада лизинга бюджеттен 400-500 миллионлар буллагына уже НДС-танар. Onu ödüyor kanadı. Олин, var bir durumda onu hepsi yapıyor. Onu Олин не молчите. Onu onları da yapıyor. Subsidiyeni bu canlı var gibi bir. Ola katını Onu ödü olsun. Hasım geldi ya. Oraya geliyor. Subsidiyeni o zaman besleyici kredilere tükettere. te otan te Bu Panamariyot'tan görçek. bara ha. Toğuz bakros girdi, Igor Panasishka künne. Onu ehtiyat kedden. O Igor Panasishka. Oh, istelik bin. Bana böyle bir de. Tamam. Onu. Ya o şey bakros tabi etbet. Anı bolana ilk bakros yemandık. Agar anı partiyetten epidemi uğradan baran Aleksandr Kökte. Gavrilevich, Vasilyev, bir döydü lakıt. Yok. Onlar kayran. Tok onlar barar yönü. Agrarne partiyada. Doktorları iyi ho. Foto epidemi bunları biteler Vasilyev Kökte doğuları. Doktorları iyi tabii. Fikirler akıllı tatıracak. Epidemi de. Başı yapmıyor. İpine bari de üle bir hava tacı. Eho. Mine hebiles pepin. Agrarne partiya o ifrimep de hana tugu devlele beta. Политическая партия ден тугуй. Ол жон эре бихи партия лакпыт ден хыджар түйстерин оксуна хыджар ден болу октаатылы. Аграрная партия ты сирин икките жонун икките албыннабыта. Бастан ити же Жирков Александр, Уарап Александр, ити же кимнях сённа уйкы бар эти. Аграрная партияттан таксаннар илтумен үһүс сазыбыгар, кирен бараннар Единая Россияга колбахан калбыттары. Онну кетебетте. Аграрная партиядан талыллан бараннар. Онтон төрдүс сазып илтумен бүйбарыгар каябыттары аграрная партиялар турорунмуттара депутаттары турорабыт дем бараннар. Это ол хагана ким это? Попов Николай Николаевич, председатель партии. За день ЦИК, bu Минсельхоз где-то, ЦИК где-то bu площадь Ленина, он тиерге надо пройти 300-400 метров дебик кедер. Хаман тиехе. Тием баран документлерин ЦИКка туттар бакка аграрная партияны выбортан угултар бута нарочно. Единая Россия астын ден, илтыменге. Инне гымыттырады. Ол ата аграрная партия уже жону икките албындан турар. Че давай, то бихе ми барар кеммиккелле, жон агаята. Жонун комуллар боллахытына элбе хогостук-теринин келиекбитин хин. Ne kuru mataya bugün ama kuru sağan istedim. Bugün ne bir? Hem okuyorsa akıllı bir bata ama diye böyle bir bahara gelecek. Конечно. Bu aparatta spesialde kretayda tutalım. Yönetimin onda. Sen bir doğru biliyor musun kendine?